rya dukoreshe amastika muri comment nagukoma ukubita amastika y'umuriro natawukonze by'ubuceceke niba wanuye kuri sheri nago nywa amata gusa mfite ikibondo gikeneye kunywa menshi mwana kubwira ngo imihanda no kuyicaceza bro imihanda no kuyicaceza nubwo abajene bakadufatanye bari kuva mu kibuga tushinjiramo soze kikumbanye ibirozi mbese ni gute nza kora aka kazi ngo uyu munsi ndagura amafari dore n'ubundi nabaye umusazi nk'igikindi gituma benshi bakeka yuko ari bararenze bafite abahanzi bisi niba mwana ndi gutitira byandenzwe kamera vayo hano Talent audition ya 2026 twari turi kumwe n'abanyempano benshi batandukanye ariko nje nk'ibisanzwe ni DJ Sharp Sound Master Vibe ngiye kwakira umwe mu bitabiriye iyi Talent audition ya 2026 atubwire mbere bwarimwe unyene kugaruka mu rugo. Hey guys, so boy Mr. Credential. So right now I'm here, artist upcoming. So ndagira mubwire ngo nahuye na Bruce Melody akakanya muye n'umuhungu ufite impano ukizamuka. So ndagira ngo tumwakire ngira mvuga menshi uyu munsi. Ndagira dukoreshe amastika muri comment nagukoma ukubita amastika y'umuriro natawuko mushyire amastika iri kuba. So ndagira mpamagara umuhanzi wa mbere mu Rwanda akaba nawe muhanzi wa mbere muri East Africa, Foxy. Gwinano ubundi turebe ngo byifashe gute. Iyi mihanda nakubwiye ngo imihanda no kuyicaceza bro. Imihanda no kuyicaceza nubwo abajene bakadufatanye bari kuva mu kibuga tushinjiramo. So Foxy agiye kuza dukubita agapera ngira ngo njyazana abahanzi bibaraguzwa bro wape kareka. Brekaze adukubitire agapera bro. Hey. What's up? Ni neza ni fresh ni fuego. Ni fuego nta nubwo bafite bro. Asa nk'ubwoba kugira ngo atazagira ubwoba. So Foxy ndagira ngo abaview banje ubakubite agapera ka bora yadanje kugira tabamfrowinga muzuza 1M. ngo muziki kumbanye ibirozi mbese ni gute nza kora aka kazi ngo uyu munsi ndagura amafari dore n'ubundi nabaye umusazi nk'igikindi gituma benshi bakeka yuko ari bararenze bafite abahanzi bisi nibaze ko mfite n'inzozi mu gisorori nkora mukani ni nayo mpamvu nakoze na kare ngo izi vasi zifite ubukari nubwo Samira yankatiye kare izindi boro muzishyure iyi boro ni ari so talented cyane. So ndagira ngo ugikurikirana Mr. Credential ugende utorere kuri platform zose. Murakoze cyane duhuze ngaruka. Hey guys, it's your boy Mr. Credential. So ndagira ngo akakanya mubwire ngo bakwiciye amatwi birambabaza bro. Jewe n'izina ubwavyo ririvugira bro. Mugisha murabizi azana imigisha. Ndagira ngo muri mwanya mumfashe wo gusoringa no video tubanze turebe Mugisha impano afite. Ndakeka muri iki gihugu cy'u Rwanda bro man byandenze Mugisha ngwino Mugisha agiye kudukubitira akantu bro nyewe byanandenze pe bimeze bitese cyangwa ndi gutitira wumva mubonye rwose byari bindambiwe. Ndagira ngo mubwire ngo ibintu byose nahandi wabistanga man none ndi gutitira byandenze kamera vayo hano. Ndagira ngo izimano zose nahandi wazisanga ziri international. So uyu Mugisha wacu ni hit international, ni umusore wacu mu upcoming byandenze muri hangana ni mu upcoming uri kuza afite impano ya daje duze ngaruka. So boy Mr. Credential, so right now I'm here with you Comfort People Minister. So ndagira ngo ubwire ngo ngubu niba ukunda umuraperi niba ukunda abantu b'abahanzi baza basukura ikibuga bro. Ndagira ngo ubwire ngo abantu b'abajene twazanye impano zidasanzwe. Uyu mwanya no ndagira ngo ubwire ngo ndanye umuraperi man utabaho azasukura ikibuga bro kareke kwibaraguzwa imusani azabemeze man gwino nde nizeye ryananiye ndido icyokere cyaje rwose. Buri gutese ni kweri babarira mfashe kano kantu dukora ibikorwa tubica none sibyo kweri nawe buri ngo bakwita ikivuruga bro kivuruga abantu bakera ndajyana hamwe mutera agatima aho ngaho. So kivuruga kugira ngo ufashe udukwitiremo agapera uhitubakanga abanje mubuze cheka ko bamba hafi
shaka kaba kura mbere basaha ibiganiro saba abatambyi baza by'ubuceceke niba wanuye kuri sheri ntabwo nywa amata gusa mfite ikibondo gikeneye kunywa menshi mwana ndagira ngo umuntu wiyumva nk'umusani wa danje wumva yamujyamo ajye muri komenti atubwire ngo uyu musani yamujyamo bro man urarenze kabisa urarenze kandi ga freestyle ko gufunga dusezera abafana no gufunga okay Mahisheni ntabwo nzongera kubaho nka ganja zakaranga ndina kashya bari umufungo na master ibisaza byinshi wazi bazi cy'ingero wasta ayo masomo twize ku bwa kera nibagiwe naba ndishanga bazimanize kasha yaba ari ishanga bro yaba ari ishanga indirimbo nagufite ubutumwa aho kuyigisha ku baraperi mwicare mutera agatebe imirongo yavuze muyandike ariyo mujya muduta mu mano urakoze cyane kabisa urakoze kasha Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 0788773185 and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us.